Ole quade, the one jay becamalo to call little creators or who's over the sea quid the kissing allow. Do not come metalu hiba hado, ta so sweet or tupu. Let tu ne le yua. The tut me ba tutada tu webane, me to the thinyaba. Agedi tapuki thulo pilo, mata dinido, malagpoyola, to no ko nogasarki. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. You saw three way he were kotolo me weta budo bato you are koplo no konila. Worship through body. Me call it Gnosticism. Let me ta thulo let me no kuro no tha ata ulos ho ta weti thulo wele ta lepo no kuma weta ta ba do ba ti le no tha ba oro no tha ro no kuni ta ba thwe to oba odo pa no kumi me ta de ba pasana ki ni da no tha apuni do ta ba do ba ti to oba weti thulo weta di ne si ko ni lo oro po si ko Christian Gnostic ta upu sato to khane pati ba weda le pa kriputo no no sikone da pada lubag we le ta sokumo le ta tu ta tho dini to di ba weda amane la peme kwa sikole le kri tu ta upu pu odo ta ko ta khele me ta kama mu kama khwa do ta eboma ebawa di ba la me ge di le pa kri tu phu di ba wo ta odo mukhata relo sexual intercourse to pwale atami ba awethi amaba ta dine to ta le uhudo metal prostitute le khete muti de pane u tho we da le pa sugina kita pudi de pa kla ne la ta be me ko ta kri tu sa hu sa bu si ye ne so pol du he polo we le ta uhudo na prostitute de pa ki close ko ne la me ko ta si so te so ne to patiba we kri thu me we de plala pwe ro hele pho ta bu ta ba ne la la kla ne ekasa mu lo pko we Aphrodite ata bu tho ba tho ye ne shro we pa kri tu pho de de pa su ta kama mu kama khwa ro ta ebama ebawa ama ne la me ge di le awethi odo temple prostitution na pale su ata ba yo alo ne pale uhudo pa khete mu na temple prostitute de pa ti khu ne la be kwa gda ge le awethi ata bu do ba tho apu ne na awethi temple prostitution ne do thethele ne ni voluntarily pa mu aga takatho kha kha awethi owada pale he bu do ba tho akasa mu ti de pha ne mi khu wada da temple prostitute de pa na pa khete mu le awethi owada le akasa mu allo ti de pa khu ne la aweni ho so polu di te no tho we pa kri thu pho pasukina kita phu ti pha le awethi no kho alu apwe do awethi ka ba mala ka po ywa di le ni la ahoda pasukina kita phu ta pha anno kho we ne de me we ywa ata lu hi le ywa atha owe ni la me quality kri tu sa do hu sa bu si khui so polu du ti no we da di tu no kho me ta lu hi ba kha do ta so sri o le tu pu le tu ne le ywa do tu te me ba tu da da tu we ba ne me tu te ti nya ba kho wa klo te we di. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Pano ko ne ta le redo le ka sa yo awo do ta bu tho ba tho ka sa yo awo ni lo pano ko ata pita ma do pata hu ta ge ti de pha redo lo pa ka thi ba yo ala ko wo si ko ni lo a khu ta do so po lu du ti no tho we pa kri tu pa su ki na ki da phu ti de pha le a we ti no khu ni mi ta lu do pwe do le ka sa yo awo do ba ta pwe le a pwe pha do ni laအခုနေတော့ပါစုကိနာဂီတာတဖာအနောခိုခိမီတမီနေမေဝရလာဘာတာပွေရလာခရီအသွင်းလောပမေကွာလာတက်ဂရီတူဆရဟူစဘုခိစီနေ
Agedi Tapuki Thula Pulo, Mata Dinino, Mala Kupo Yuala Thuno Kunokasarke. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. What a Tatuka Uta Wedala, Pakamala Pokasa Yuala Panoku Tedile. Mekololi Rome said to seek his about Durney, Sopolu Quevera Su, Parume Puti the Pa. The awake way loading with Lottie Lot Sailor, Pagaba Malaga Pokasayo, the Pagaba Papa no Kudilani law. Devadi, Mother did it all, Puti with you, ye higgin thiller. You are that thugging your paho, did the Thukapa Thuno cooler, da Lumusosri. Tabayuatha le ame thutama agreeable. Romans chapter 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in views of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Pagaba papa no kodi to talu Musosri, the kid over the tabaka you are thani law. I hold the tani law. Cobloli sosri to survey poco. Kasayu akalukata, thulu pala tabu tobato kasayu a copula, pano kuene, Pagaba paweda pano kodi, Todota luna musosri, the kid or you are tabatada, you are like pawani law. Megedile, pano koi. Bata pui wele kasa Yeshu kre thui to yua atha uwe so wele apu hone la ora to buwe mupa tabu te the mo thu kapa lupa pui thu no ko do butho ba tho yua le ta pa sosri thu no ko apu ne ke okasa yua sui luptha so pwe ko di no ade ne ke pada bu sosri yua usa w do ma le Pui Kibola, the three sorcery, but no cool way ni the miller but no cooler bar. Me weda Kasayua Puigi weda le, a three sorcery poo hotter than no Pacaba Malak Pocasayua, but no Kuni Kasayua Kaluta Tulupa Lotti Los any law. A hotter than in a Mopagami party the pale, put up part of Kasaya Coplo no cool. The Bagapa Lupa Puiwe, the Bagapa Sopa Sriwe, Bagapa Weda Panokodi, Taluna Musosri, Athudeke, Suido Masapa, the Pogita, the Creek Sami Hida Sibling Napala Usosri Ausa, Amen.